da ne gubimo puno balans i idemo. Koga zagrajemo, krenimo, toliko i zadnju povučemo. Nema više puta hodanja, nema više. Udarac, stop. Hajde. Hajde, stop. Evo, sporije. I svaki put, radite se, svaki put vratite ruku još malo. Ja ovim detaljno, i možete riješiti već, sad odmah da preskočite sve ove faze, i početni i srednji vrati, i možete riješiti već sa 5 udara. Ima dobar kak, i dobar glumac, blokirati njegove, pa vijem drugu ruke. I ovo mislili se strašno, i ožrbajte facu, gluma, ono, i pa. Znači, vidite, a sad ovo je pročiti izara. Ovim stupate u voda s vladinu. Udarate ga, da li ćete pogledati, da li ćete biti ovim, da li ćete u glavu. Pa pitao da ga stopirate, da ovo radi u nekom srcu. Drugi udarac može biti ovo. Aj sad. Ja vas sad učim i kretanje i prednji udarac. Kretanje ideš 3 koraka, 4. Ide samo ja. Samo se spusti na tako jedno. Nemoj da ti budu ravne i kao da se pođe. Odlično. Spustite, stavite koljena, raširi malo, stop, stop. Kada? Stova, udarite. Zašto tražim, insistiram? Ne ovo i ovo. Ide njegova noga. Tako se javi da blokuje sve. Evo. Ok. Sad ima drugi stvar, vidite. Ovo pomerite se. Biće pomerao. Idete još vam do kraja. Tako. Okreći ruku. Okreni ovako. Sebi šaku okrenite. Odlično. Sad je okrenite. Evo, pošto niste to radili, da morali snimite još jedno. Nije kazda, ne možemo samo idemo dalje. Rukom sebe okrenite. Zadite koljeno. Ovo je kao, koji je sad čar? Bolt, jel? Bolta, ne? Da, ovo je. Ovo je lijek, kako misli. Slušajte. Ova zadnja noga je kao startu stometra. Ako ćete vi ovom biti obruženi, ovo obruženi, vi morate staviti i kreniti, a to je za nedođe sigurno, to ima kod treba. Staviti u prednju nogu, tako, i na prstinu, i kao mašta, kao fižak, predno. Sad u sebi, oni je tako sve skrivo. Dobro, šire malo, tako šak sebi, i na kraju kreniti. Drugi. Ja vidim da samo niste ni 6-7 minuta, ja ga zadovoljim. Idemo još do kraja, još 20 minuta. Odlično, brate. Isto radimo. Aj sada, brate, vidimo ovo zadnji put u tom kretenici. Idemo sada što duži i što duži korak. Ali da ne gubite, pazite, vidite mene. Znači, to se zove psihomotorika, kako se zove? Kada ne mislim ja gdje mi je stav, ne mislim gdje mi je ruka. To je sad moja stav, kada pogledam kroz i cilj je da dojem pojen. Ovako je njega udar, a mene ovako ostale ruke. Još ovo blokira. Znači, još što primijenite ovo. Bilo koja strana. Ostao sam. To kratko. Baza uvijek mora biti bio bok, bio napad. Idete malo duže produžite. Evo ga tu da se gleda kao. Odlično. Šire malo. Tako. Duže. Tako.